blagoverni, Hristoljubivi pravoslavni rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za najsvetijega patrijarha našeg Irineja, za preosveštenog episkopa našeg Atanasija i za svo Hristo bratstvo naše. Još se molimo i za starešinu i bratiju sveštenoslужitelja ovoga svetoga hrama, prezbitera Aleksandra, protoijereja Dušana, jereja Predraga, jereja Miroslava, đakona Nemanju i za njihove porodice i za prislužitelja pri ovome svetome hramu, rabe Božje, Duška, Milana, Nadeždu, Sašu, Gordanu, Nadu, Sašu, Gorana, Nebojšu, Mihajla, Slobodana, Miloša, Branka, Gorana, Danijelu i Petra, za domaćina kuma današnje slave Dobrašina i njegovu porodicu, Radmilu, Petra i Nikolu, za kuma sledeće slave Savu i njegovu porodicu, za predstavnike vojske i vazduhoplovstva Republike Srbije, za sve žitelje grada ovoga i parohijana ovoga svetoga hrama i za sve prisutne ovde koji se mole za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostivi čovjekoljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Ovogodišnje slave jesu Dobrašin Bojović s njegovom porodicom i njegova braća, a sledeću godinu, ako Bog da, prijavio se gospodin Savo Knežević, koji će biti tu sledeće godine, tako da ću zamoliti njegovo presveštenstvo episkopa Atanasija da uruči četvrtinu kolača gospodinu Savo. Blagoslov Gospodnje neka ga vama, njegov blagodat, čovjeko ljubim svaka, da je uvijek i uvek ove vekova. Slava tebi, Hriste Bože, nado naše, slava tebi. Mrtvi smrtvi smrt Bogu. Otcu i Sinu i Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.